Gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki nakinyite mbere ya kamiti ya kuraitha wonjorithia wa mbeca cia muingi na ritwa ria Shomba Public Investment Committee kwariria mugomo mandagitari ni baria augite kiri mandagitari 54 ma KMPDU ni 19 akimithirite mugomo ni kaunti-ini na ni nyuma ya wikiumia kithiru kuga macoke wira na 10 aki matishokete nontu bwa gutwanya twao twa wira ni twanire na marega gukinya mbere ya kamiti ya gucokaniria mitugo kiri ntuku 14 makethirwa makivutwa augite akathie na mbere kwaria na maria macokete wira na gutigira matita mao makwithirwa magicwirirwa muthenya wa royo magavana monde ni makwirigirwa kurutha mucemanio wa kwariria ntaira mandagitari maria maregete gucoka macibitari. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki leo aluga kiri mandagitari 54 barabende ya Mwabure wa KMPDU mandagitari 19 akini babalale mugomono wa mandagitari ule uthiritwo na mbere na kiri mandagitari babe 19 mandagitari 10 akini baba tumbire gucoka ngugeni muthenya omde nyume ya kunenkana mwerekera kiribo kwithira bagicoka ngugeni kulingana Gavana Njuki thirikari ya nithire na mbere na gutangasa twanya twa ngugi twa mandagitari baba na madaktari metu maria mari ya KMPDU ni 54 kana 54 ni 19 marari mugomoni endo monde ngomera macioke gwetikia ndagitari maria matigire maticiokete monka ni ndagitari 10 na ugacuda thiini wa ngathiti monde na website nituruthiria advertisement ire kabingwa ntuko 14 ciukite na mara magithwa ma apply tena mutukandika mangi na mo matikwenda gukawira dutumira court order ya Justice Angaya ire yugite macioke wira na negotiate mara wirani ire yugire no nginya machuke wirani kile tutatu na the government approach na Tharaka Nithi ni thirikari imwe ya ini government approaches mandagitari babe 10 balelero kinyambere ya kamiti ya gusonkuna mitugo ya rutingo kibathirikari ya kaunti kire ntuku 14 jejete kweredia gitumi baticoketa wira haria balega kinyambere ya kamiti eno twanya twao tukanenkanirwa kire mandagitari bangi kogura ningenda kuga thino Tharaka Nithi nitugetie muno zaidi kwaraniria na mara macio tuthi na mbere kwaraniria kubigia maundu momwe mara makwenda ine mara matikwenda gucoka wira gatugetiganiria nonto cionde itebecaga imoni ne makubea kuga tugatara turutira ne makubea tucirie mandagitari mangi. Gavana Muthomi Njuki aliga mandagitari kire kaunti ingi ni bambirito gucoka ngugeni amwe nogu gikite gitumi ati maromba mao matebatere kuingwa. Gavana Njuki kiuga utungata bogi mabwa mwili kaunti ya Tharaka Nithi na ubutite na mbere bula kubaterie kaunti ruciengi tikaite kuri kaunti Kenya no niguo tuguciga tukomarietwa into victimization kuria makuga kwina strike ende mamwe utenda itare no mwe umeta wira ningo mya kaunti tawajia anawe na gwatengweta utemu ndagitaro le strike kaunti talamu utemu ndo strike oguno amathiite make no gagara ningwicire twakinya bantu ira twetaga reasoning na kiao kia patients tiga take presidents na ndagitari magacoka wira ende tutauga tubingia bara makwenda tukabingia bura ukaombika humanly possible kubingia bara kubatia kuringana na bura tukona thaino na nitukwatire report mbegama ikuga arwaru kana patients omonde chibitari cietu ciothe cia Tharaka Nithi maraicorite ki maraicorite kabisa ni kuonania wananchi metu ni makinyita bantu mamenya chibitari na mandagitari na matena guoya kana fia ya kuthii kuona mandagitari ninkienda gwacakanya kambi ya wananchi metu Tharaka Nithi matika ya gudiro mai na kieva ya kuthii chibitari cia kiumbe matiko afford chibitari cietu ni ndugure na tika na ugare ndugure kuri patient Tharaka Nithi monkano lakini ninkienda na kaunti no ciingi tuthirukite nacio chidire kiruta wero wa kuhakikisha kwamba tukwiguchana kenda patient monde matika
matiga congregate thĩinĩ wa cibitari. Mũthenya wa rũma gavana bonde 47 balilegirwo kuthurana obici-inĩ njao amuja Nairobi kienda kunenkana mwerekero wa mandagitari baria baticokete wĩra na kwithirwa bathiĩte na mbere na mugomo. Kuma muji munene wa Nairobi, kiripotera Waru TV, Mbita Anthony, Rangi wa Kathinya.